Kaunti-ini ya Bungoma, Bakisa gicigo-ini kia mbunge kia Webuye, aikari a itura ria Lukusi mari hũgũrũrũ-ini cia rũĩ rwa Nzoia makigeria gũtaũkwo nĩ mũtino ũrĩa ũracũngĩrĩirie andũ erĩ gũkua thutha wa kũgũa rũĩ-inĩ rũrũ. Leo asubuhi wametoka wakienda kujitafutia riziki vile walikuwa wakifanya kila siku, na ikawa ni bahati mbaya yeye na mtoto wa jirani, ikawa bahati mbaya mmoja alipoanza kuenda na mwingine akashika, basi wakaenda wote, wamesama wote. Kuringana na andũ a bamĩrĩ ya Harun Mukhwana wa ũkũrũ wa mĩaka 37 na mũrunawe kĩmwana kĩa mĩaka 17 mũrutwo wa sekondari ya Masindu nĩ mũthanga marenjaga hĩndĩ ĩrĩa marahofanĩirio nĩ mũtino ũyũ. Ni biashara ambao huwa wanafanya, lakini leo imekuwa tu ni bahati mbaya hii hali ipatikane. Nimehuzunika kwa sababu ni kijana ambao alikuwa tunamtegemea. Huyu kijana Harun tulikuwa tunamtegemea sana. Amewacha family ikiwa changa kabisa. Watoto 3, wasichana 2 na kijana mmoja. Sifu wa itura rĩrĩ nĩorĩtie aikari mambe marũgamie mĩhang'o ya wenji wa mũthanga kuona nĩ ũgwati rĩrĩa rĩ kĩmera kĩa mbura. Mweze kuchunga mambo, msiende kwa mto, mnaenda kuswim. Mambo ya swimming mwache. Mambo ya sand harvesting pia ndaipika marufuku kutoka leo. Sitaki unaona vijana wanaendelea na mambo ya sand harvesting because it's very dangerous, and kwa sababu katika hiyo hali hii ajali ikapatikana tukapoteza watu wawili. Mĩĩrĩ ya erĩ aya nĩrĩkĩtie kũrutwo rũĩ-inĩ rũrũ. Ngĩribotera Inooro TV, Ngetu Wangari Maria wa Mũigana.